Tubahaye ikaze ku IBENDERA TV nkuko bisanzwe muri kumwe na Cretine Hirishwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impinduka zakozwe mu birebana n'igisirikare cy'u Rwanda, aho bamwe mu basirikare bazamuwe mu ntera ndetse bakanahabwa akazi gashya na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Mu kanya gato cyane ndaje turamburiye inkuru yose. Itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa gatatu n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka mu myanya itandukanye mu gisirikare, aho bamwe bazamuwe mu ntera abandi bagahabwa imyanya yiganjemo iy'ubujyanama bwihariye muri ambasade z'u Rwanda zitandukanye hirya no hino ku isi. Zimwe muri izo mpinduka zakozwe ni nkaho Brigadier General Joseph de Mari yagizwe umujyanama wihariye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Turukiya, naho Lieutenant Colonel Stanislas Gashugi akazamurwa mu ntera agahabwa ipeti rya Colonel ndetse akagirwa umujyanama wihariye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Tanzania. Ku rundi ruhande, Major Ephraim Ngoga yazamuwe ashyirwa ku ipeti rya Lieutenant Colonel agirwa umujyanama wihariye mu bya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Kenya. Major Eustache Rutabuzwa yagizwe umujyanama wihariye mu bya gisirikare Defense Attaché muri ambasade y'u Rwanda muri Canada. Mu zindi mpinduka zakozwe, abasirikare 665 bari bafite ipeti rya Lieutenant Colonel bashyizwe ku ipeti rya Captain, mu gihe abasirikare 319 bari bafite ipeti rya Sous-Lieutenant bashyizwe ku ipeti rya Lieutenant. Mu zindi mpinduka zakozwe, abasirikare 665 bari bafite ipeti rya Lieutenant bashyizwe ku ipeti rya Captain, mu gihe abasirikare 319 bari bafite ipeti rya Sous-Lieutenant bashyizwe ku ipeti rya Lieutenant. Ibi bije nyuma yaho kuwa 26 Mata uyu mwaka w'2021, ni mu minsi mike iheruka Perezida Kagame yinjije mu ngabo z'u Rwanda abofisiye 721 bari bamaze igihe mu masomo ya gisirikare, akabaha ipeti rya Sous-Lieutenant. Uyu muhango wabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko i Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, aho abasoje amasomo yabo bari 721 barimo abakobwa 74. Bose bari mu byiciro bitatu, barimo ikigizwe n'abanyeshuri 209 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare babifatanije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda abahesha impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, ubuvuzi ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu. Ikindi cyiciro cya kabiri kikaba cyari kigizwe n'abanyeshuri 506 bize umwaka umwe mu masomo ajyanye n'ibya gisirikare gusa. Ikindi cyiciro cya gatatu cyari kigizwe n'abari abasirikare bato mu ngabo 347 hamwe n'abari abasivili 159 bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Icyiciro cya gatatu cyari kigizwe n'abofisiye 6 barangije mu mashuri ya gisirikare mu bihugu birimo Ububiligi, Kenya na Sri Lanka. Nta gushidikanya rero ko izi mpinduka zakozwe zije mu rwego rwo gukomeza gutanaga umutekano w'u Rwanda. Niba wifuza kuduha igitekerezo, amaboko yacu ararambuye, twandikire cyangwa uduhamagare unyuze kuri adresse zacu uziri muri iyo video.
Turakwibutsa kandi ko ari ngombwa gukora like na subscribe ku Ibendera TV. Uramutse ubikoze uzajya uba uwa mbere mu kubona inkuru tukugezaho. Zanakorohera mu gihe utazajya wirirwa ushakisha channel yacu, ahubwo bizajya abyizana kuri email, uhita ubona notification maze inkuru tukugezaho uzikurikira uri uwa mbere. Nitwa na Christine Irushwa, ani ku Ibendera TV. Mugira amahoro.